turee fi riizaaltii bara 2023 naa kenname jalqaba irratti isin agarsiisuun barbaada. Qabadhaa riizaaltii kana qabadhaa. Fudhaa deemaa. Mubarak dhiifa majlisa kawaa irraa haa jirtu illee bayni. Tapi kawaan Mubarak hin dhagahamu. Nostan mana Qoy turumbatu eeggadhu. Haasawun. Laki waa irraa deemu jiru addan waa baasu jechuudha. Mubarak dhiifa majlisa kawaan deemu jiru addan waa. alamfaan gargaarti tu alam jiraatti akkuma keessan galchee teessu. Walakkaa isaatii isa ta'u agara geeffattan dhaggeeffadhaati. Hagara dabdan dhiisaa deema. Adaraa rabbi guyyaa hadhanaa kenna. Sobni yoo baay'ee Mubarak dhagahi. Yaasii kan dhireeti. Mubarak dhaggeeffatu sirreeffannaati. Obboleesso. Oromoon deemee Amaaraan walii galee dhagahi. Oromoon Amaaraan walii galeeyyuu alhamdulillah kanuma arguu kootiif. Ani sila hanatu walitti baasimu ana jechuun natti dhagahame. Maal eekee fayyitiyyuu warra soddaa waliin taa'ee waraabameenaa dhufe nan saalfadhe eekee jechuun nama obboleessaa nama viidiyoo koolii waliin haasofnu nama akka dubartiitti waliin haasaa ollee bullu iccitii garaa keenya waliin haasofnu achirratti yeroon argu viidiyoo sun waraabameenaa dhufu immaantu na qabe bakka namarraan garaa muradhe jechuudha. Amma dhaaba. Kaleessa warri Kaayiroo Ijipti jirtanu dhala isin eeyyameen jira siitis kan deemaati yoo dhuguma jaallattan keessattuu sheekoliin ulamaayiin biyya Kaayiroo Ijipti keessa jirtan keessattuu Sheek Riyaad Gammadaa tokko Sheek Sharaf lama namni Sheek Sharafiin hin beekne jiru TV Afrikaa irratti abbaa keenya dhalootaan naannoo Harargeeti. Sheek Riyaad Gammadaa Sheek Sharaf yoo deemanii ambirrii isaanan danda'a. Gaafa 19 ji'a sadaffaa 2023 tiruu koo irratti wanni lama kunoo footoo kaafadhaa immoo riizaaltii dubbiftu. Narratti biqilee hin jiraanne moodinatar hojii hojjedha. Yoo narratti tiruu koo irratti wanni ta'e biqilee hin jiraanne anki jibduun ta'a. Viidiyoo kana kutaa biraan nagaa Sheek Riyaadii fi Sheek Sharafiin. Dhageessanii Sheek Sharafii fi Sheek Riyaadiin biraan nagaa akka jarri birrii jalaatiin dhaqanii dhugaa adda baasanu dhibbaan dhibbatti nan beeka. Dhaqanii yoo jarri 2023 gaafa 19 ji'a sadaffaa dhukkubni tiruu koo irratti wanni lama akka kormamuu narratti biqilee narratti argamee akkan bakka biraatti dhaqee yaalamu. Hin ajajamne anas hin kijibee. Ol kaayadhaa viidiyoo kana tokko jedha. Lammaffaa. Simeellee የሚሉት ለምንድን ነው ስም የማሳያችሁ? ለፈጣሪ ብላችሁ ነው ወይስ የረዳችሁን ከሆናችሁ ያላመናችሁ አሁን እየገባችሁ ብራችሁን ትወስዳላችሁ? አጭርና ግልጽ። ያላመናችሁ አምናችሁን ደግሞ የተጸጸታችሁ ብራችሁን እሰጣለሁ። አይዟችሁ። ሕክምናው ይቅርብኝ። እሺ Asiyaa galchaa mina jalaa boota kaa'e. Asiyaa galchaa nan tokko sababii jalaa bu'u. Maaliif nama buuftanii nama galchitu isin jala keenya? Asiyaa galchaa. በአማርኛም እናገራለሁ። አሌሉ መልስልን የምትዩ አስገባሻለሁ። አትጂ ወላሂ ወቢላሂ አሁን ነው ማስገባልሽ። አይዞሽ ሰደቃሽ አንቺ እንትን ካልሽ ችግር የለውም። ለአላህ ብለሽ እንጂ ለእኔ ብለሽ አላህ የሰጠሽው መውሰድ ትችላለሽ። ተናግረሽ ራሱ ሰደቃሽን አፍተሻል። እውነትም ከሰጠሽ እርግጠኛ ነኝ ያልሰጠሽ። ለዚህ አስበላል። አበለሰኽየ ሰላም አለይኩም ሁላችሁ። አንዴ አሲያዬ ቆይ ሁሉን ነገር 1 ሚኒት ጀስት 1 ሚኒት። ምክንያቱም እኔ ሃይዌይ ላይ ነው ያለሁት እየነዳው ግን እየሰማሁ ስለነበር አንድ ነገር ብቻ ለማለት ነው። መልእክትህን ባለቀ ሰዓት ነው ያየሁት። ይኸውልህ መንገድ ላይ ነው ያለሁት፣ ግን አንዴ መግባት ስላለብኝ ነው የገባሁት። አንድ ደቂቃ ብቻ ስጠኝ ወንድም አለም። እሺ ለእኔ አንድ ደቂቃ ጀስት 1 ሚኒት። ስለነሱ አይደለም ሙባረክ 2 ሰዎችና 4 ሰዎች ባጠፉት ሰውን ሁሉ ልትናገር አንፈቅድም። አዳምጠኝ። 2 ሰዎችና 3 ሰዎች ባጠፉት አንዴ ሙባረክ ለአላህ ስትል አዳምጠኝ። እሺ ወንድም አለም እኔ ኤቭሪቲንግ አውቃለሁኝ። ሁሉን ነገር ስለማቅ ነው ገብቼ ላናግርህ የፈለኩትኝ። ይኸውልህ አዳምጠኝ።
ሰው ኢሞሽን የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። አንተን በምንም ይበሉ በምንም ለእኔም ተልኮልኛል ቪዲዮ ማለት ነው። አላመመውም እንዴ ተብሎ ቪዲዮ ተልኮልኛል። ያ የተሰራው ቪዲዮ ማለት ነው። አሁን ያ ሀፕን አደረገ። ያና ያንተ ህመም የሚያገናኘው ነገር የለም። ስለታመምክ ግዴታ አልጋ ላይ ብቻ ተጠቅልለህ አይደለም መታየት ያለብህ። የህመምህ አይነት ስለሚወስነው ማለት ነው። እኔ እያንዳንዱን ነገር በየቀኑ እየጠየቅኩ እያወራሁኝ ስለሆነ ነው አሁንም የገባሁት። ሙባረክ አንድ የምነግርህ ነገር የኔ ወንድም፣ ብዙ እህቶቻችን ወንድሞቻችን ከአንተ ጋር ቀን ከሌሊት ቁጭ ብለው ስንት ጠላት ብዙ ነገር በሚላቸው ሰዓት ጅሃድ በለው በቃ አንተ ጋር ማንም ሰው እንዳይቆም በሚደረግበት ሰዓት የቆሙ ብዙ መልካም ሙስሊም የሌላ እምነት ተከታዮች ወገኖችህ ዘር ብሔር ሳይሉ ሃይማኖት ሳይሉ አብረው ይቆማሉ። ለተወሰኑ ሰዎች ብለህ እነዛን ሁሉ የሚያስከፋ ነገር ሊደረግ አይገባም። ይሄንን ብቻ ነው ልልህ የፈለኩት። አሞሃል? አዎ። ሰርተፊኬት አይተናል? አዎ። ይሄንን ሁሉም የሚያይበት ጊዜ አለ በምትሄድበት ሰዓት ቱርክ። ስለዚህ ረጋ ብለህ እህቶችህን ከአንተ ጎን የቆሙትን ወንድሞችህን አመስግነህ፣ ሁሉም ብሔር ላይ ያለው ከአንተ ጎን ስለቆመ እነሱን አመስግነህ፣ ሌሎቹን ደግሞ ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሰጥተህ ማቆም ነው ያለብህ። ፕሊዝ የኔ ወንድም እሺ፣ ይሄን ብቻ ነው እኔ ልልህ የፈለግኩትኝ። ሙባረክ በጥቂት ሰዎች ምክንያት ትልልቅ መልካም ያደረጉትን ሰዎች እንዳናስከፋ እሺ። ምክንያቱም ሰው አንተን ይችን ነገር የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ከአንተ አፍ እንዲወጣ። ፕሊዝ እሺ የኔ ወንድም እሺ። ሙባረክ ሰምተኛል አይደለም? እነሱን አመስግበህ ሁሌ ክፋት የሚናገር ሰውና ክፉ ነገር የሚይዝ ሰው ወላሂ መጨረሻው ላይ ራሱ ነው ተንሸራቶ የሚወድቀው። አንተ ምንም አትሆንም። ከአንተ ግን መጥፎ ነገር መውጣት የለበት። ቀን ከሌሊት ሳይሉ ስንት ቀን ነው የተቀመጥነው? ለስንት ሰዓታት አይደለም? ኤርትራውያን ሳይቀር ነው አብሮህ የቆመው ወንድሜ ሙባረክ። እሺ ፕሊዝ ታማሃል። ለአንተ በአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ እጅ ተይዘሃል። ነገሩን በሙሉ ትተህ ለመልካሞቹ አመስግነህ ሌሎችን ደግሞ ለአላህ ሰጥቻለሁኝ ብለህ ነው ማቆም ያለብህ። ህመምህ አልጋ ላይ ጠቅልሎ ብቻ የሚያስተኛ አይደለም። ሕክምና አንዳንድ መድኃኒት የተሰጠሃለ በዛ ነው ያለኸው ቆመህ አሁንም። ስለዚህ እባክህን እሺ የኔ ወንድም ይሄን ብቻ ነው ብለህ ሄደህ ሕክምና ላይ ሰውም ገና ያይሃል። ነገም ደግሞ ዶክተር ጋር ትቀርባለህ። ዛሬም ቀርበሃል። ስለዚህ እባክህ ሰው ስለማያቅ ነው የሚያቅ ሰው አበደን ለአንተ ዱዓ እንጂ ሌላ ክፉ ንግግር አይናገርህም። የማያቅ ሰው ግን ብዙ ነገር ስለሚል ጥቂት ሰዎችን አላህ ሂዳያ ይስጣችሁ ብለህ ብቻ ሰው የኔ ወንድም ይሄን ብቻ ነው ልልህ የፈለግኩት። እሺ ሙባረክ እሺ፣ ለአላህ ስትል እሺ፣ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንደው ለአላህ ስትል ከአፍህ ክፉ ነገር እንዳይወጣ የኔ ወንድም፣ አንዲትም ነገር እንዳይወጣ። ኮሜንታተሮች የሆን ነገር እየጻፉ አንዳንድ መጥፎ ሰዎች ከአንተ ክፉ ንግግር ስለሚፈልጉ ብቻ ነው። እሺ በቃ ሐቁን አልፈልጉ እኛ ምናቃለን። እቺ ብቻ ነው የምልህ እሺ የኔ ወንድም እሺ፣ ለአላህ ስትል እሺ ሙባረክ እሺ። ጀዛከላሁ ተዓላ ኸይር። ሁላችሁም እህቶቼ ወንድሞቼ፣ እኔ ያየሁትና ያረጋገጥኩት ስለሆነ ነው እንዲምላችሁ። ዛሬ ራሱ ዶክተር ጋር ቀጠሮ ነበረው። በቅርብ መሳፈሩ ስለማይቀር ኸይር ነገር የሰራችሁ በሙሉ አላህ ጀዛችሁን ይክፈላችሁ። መጨረሻውን አሳምሮት ወንድማችንን ሽሮት የምናይ አላህ ያርገን። አንዳንድ ደግሞ ክፉ የሚናገሩትን ሰዎች መተው ነው፣ ለአላህ ብሎ መስጠት ነው። በቃ ሁሉንም የሚያውቅ ሰማይ ምድርን የዘረጋ ጌታ አለ። ሙስሊም ሳይባል የሌላ እምነት ሳይባል አብረውት ቆመዋል። ዘር ብሔር ሳይሉ ወላሂ ለዓዚም የሁሉም ብሔር አብረውት ቆመዋል። ስለዚህ በአንዳንድ ሰዎች ንግግር ወደ ሌላ ነገር አይገባሽ። ጀዛኩም ላሁ ተዓላ ኸይር። መንገድ ላይ ስለሆንኩኝ ነው። ይህም ብቻ ልልህ ነው። እሺ እኔ ወንድም አፉ በለኝ። ሁላችሁም አፉ በሉኝ እዚህ ውስጥ ያላችሁ። እሺ አላህ ስብሓን ወተዓላ እንዲያሸረው እስከ መጨረሻው ዱዓ አድርጉለት። ሀዬ ገለቶሜ ኦኬ በለሰክያ ሙባረክ። አሰላሙ አለይኩም። አሲያ ሁሉን ነገር ተናግራለች። እኔ ከዚህ የበለጠ ብዙ ነገሮች ደርሶኛል አውቃለሁ። እኔና አንተ የአኪራ ወንድማማቾች ነን። ገባ? ከጌሙ ጊዜ ጀምሮ እኔ በጣም ብዙ ነገሮች መጥቶልኛል። እኔና አንተ መሀል ምንም ያለ ነገር የለም። እዚሁ ላይ የተዋወቅ ነው። ሌላው ይቅርና ተደዋውለን እንኳን በደንብ ተደዋውለን አውርተን አናውቅም። ይሄን ልልህ የፈለግኩት አሁን አሲያ ሁሉን ነገር ጨርሳላለች። አሲያ ባለች መንገድ ሁሉን ነገር ተወውና ላላስታቸውና ተወው። ወደ ሕክምና ሂድ አንተ።
ጤናን ጠብቅ። ይሄ ነው የምልህ። ቴንኪው። ሰው እንደኛ ሙባረክ ከማ የቹን ደቂቃ ባየለኝ ቀም ነው ማሊፍ በሌሱን ሶዳጤትን ጅራሰኒ ኩሚሱን ነራገይሴ ነራተርገሜ kuma lama dedemi sadi sana kuba sana ummatatti gadi baasee iman gochuu barbaade waan qabu hunda dhukkubni keessatti jabaate jira. Sana booda bakka nama ispoonsara naa ta'e sanaani Turumbaduun hin beeka, Afandii Ibraahim hin beeka, namoota isin waamu Boonaa Baalii ni beeka, namoonni hedduun ni beekan waan kana jechuudha. Abbichas fiduu nan danda'a. Ispoonsaran hoggaa tokko jala deemuu jiru dhaggeeffadha. Ispoonsaran hoggaa tokko jala deemuu jiru haati manaa kootii yoo neetworkiin cite siifan citeera jedhe. Haati manaa kootii hin deemuu jette. Sirrii jirta. Hin deemuu jette. Akkas godha gaaf tokko hin kufee mana keessatti. Gaaf tokko laayivii irratti hin kufe. Laayivii dhaabii jette. Kana jaala maal akka taatu eegaartaa. Rabbi nan geessinii kayitii deemi. Yaalami birrii keeti. Deebisii ispoonsara kee jette. Ilmoon kee maali moo ammaa inni moo ati maa inni duutee achi geessee nuyi achi gee yoo duute jireenya of ajjeefteechi nu gahuu barbaadda jette. Achumaan hin deemee nama kana sinii fiduu hin danda'a. Dawwalee maallaqa kiyyanaa deebisii akka kaansel godhe ispoonsara kun ispoonsara hoggaa tokkooti. Warri Ijipt dhaggeeffadha. Ispoonsara hoggaa tokko deemanii fayyaanna qabattee jennaan deebisiisee bilbilee. Obboleessa koo ji'a meeqa ji'a sadan hadhaati. Maallaqa kiyya naa deebisi. Si kadhadheen ispoonsara naa ta'e siin jedhe amma garuu fayyaanna qabatte fuuldura namaa dhaabachuurra immoo du'uu wayya. Dhukkubni kun garuu fuuldura namaa dhaabaartii namni dhageenyaan akkas jedha rabbii jedhi birrii koo naa kennii naa kaansel godhi naa deebisiisiin jedhe. Ishii naan jedhe. Achumaan ispoonsara koo dhugaa jette dhattee yaalamtee dhufuutu irra sii wayyaa fayyaatu waa hunda caala jedhee kaansel naa godhee birriini migireeshiniitti jalaa qabamte. Ji'a meeqa ji'a sadi jennaan rabbii jedhii naa ergi rabbii jedhii naa ergeen cinqee alana ijoolleetti madde hiriyoota isaatti. Du'aan jira kunoo boonaan sobaa jedhu du'aan jira fuuldura namaa dhaabachuun barbaadu maallaqa kiyyan barbaadaa jedhee utuun kadhadhu jarri boonaa Muniir Abubakar, Mansuur Jamaal, Abdii Geetaachoo ijoolleen keessattuu warri maanguddummaa isatti naa dhaqanii maallaqa kana dhaban gadi bahanii Mubaarak hin dhukkubaa jira. Ummata Oromoo, ummata sabaaf sablammoota Itoophiyaa yoo yaalchifne maal isinitti fakkaataa jedhanii dubbatan. Jennaani mana Mansuuritti ol ga'an Mansuur hin jeen mana kee cufi. Ani hin barbaadu. Maallaqan qabaa yoo na gargaartanii akka maallaqichi naa deebi'u ijoolleen Kaanaadaa jiranu koominitiin Kaanaadaa jiru puush godhee xalayaa barreessee akka dhukkufataa jiru na hubatee keessattuu ilmaan Oromoon Kaanaadaa keessa jiranu akka jarri maallaqa kiyya naa deebisiisanu koominitii Kaanaadaa jedheen dubbadhe. Dhageessanii guyyaa tokko fuuldura namaas nan dhaabadha jedhee yaadeen beeku. Naa dhaabadhaas jedheen beeku nama. Waan jarri gadi ba'ani nan deeme mana Mansuuriin dhaabiin jedhe maaliif nama galchina nama buusinaa jara keenya rabbeelaan jeeqinaa cufeen deeme ofi. Mansuur Jamaaliin maaliin mana banteen jedheeni. Mansuur Jamaal maaliin mana banteen jedheeni jennaan natu bane wanti ilaallatu hin jiru silumaayyuu wanti mana kana si fide hin jiru naan jedhe Mansuur Jamaal. Dhaggeeffadha. Wanti mana kana si fide hin jiru si biratti waa'ee gargaarsa keetiin dubbatamu kunoo Mansuur sobaa jedhu. Deemi jedhanii na buusan argitaniittu nama kuma meeqaan. Jara nama ciisee du'u hoggaa tokkoon taa'e dhukkuba koo kana baadhe sinitti baddeera hin himanne nama tokkotti himanne
ijoolleetu gadi ba'ee mana Mansuuritti dubbatamee faca'ee gargaaruu qabna jedhamee hagana of saalfadhe hagana haadha manaa kooti saalfadhe anaaf rabbitu beeka. Wanni kun ta'ee beellamni qabamee akkaawuntiin koo inni guddaa miiliyoona Abdii Geetaachotti akkan kennu godhamee wallaahi iccitiin dhokottu hin jirtu. Utuu iccitiin dhokottu jiraatte natti gadi baati bor gaaf tokko wanta nama haasaa jiru ilmi namaa wajjin Mansuurii walloluun koonaf Boonaa walloluun koonaf Muniirii walloluun koonaf gaaf tokko ammas warra maqaawame Abdiyaa walloluun koonaf bara ilmi namaa walitti bu'aa jiraata. Gaafa walitti bu'ame maayii miidiyaa kana dhugaa jirtu gadi baasa. Gaafa jarri gadi ba'anii mubaarattu nuu kadhuu nuun jedhanii gaafa san na kumadha. Anaan jettan ammas gochuudhaaf kalee koo ilaalani dhiiga fuudhanii kalee koo nagaa ta'uu ilaalanii opereeshinii gootee beektaa maal gootee beektaa inni qoratanii nama mallatteessanii maashinii sana keessa galchuudha. Nama mallatteessanii birrii Itoophiyaa 10,000 kafaleetan indaganaa hadha waan sana ilaalamee maal naan jedhame beektu tiruunsaa madaa'eeraa naan jedhame. Gammadaa baga gammaddan waraabadhaa dhaqaa sobaa bo'aa yookaan immoo deemaa gammadaa. Wallaahi rabbii laman taane takka gadhaa isin achiin atti fallisuu jirtu narratti muraa jirtu ilaalaa gammadaa footoo kaafadhaa nan agarsiisa. Eenyuun hin bul'an Itoophiyaa warra jirtan deemaati warra Itoophiyaa keessa jirtan dhaqaati mana yaalaa kana ilaalladhaa barbaadan warri immoo biyya biraa jirtan bakka barbaadanii ilaalladhaa baafadhaa. Siya daba cufi mufe. Siya daba TikTok keessa gubsisuufi. Tiruunko akkamata. Wallahi nuti qabaddu boodara carraa maaloo naan jedhii nan fitadha dhageessanii. Qoya ummata salamaa kanaaf deebii taati gaddeebi. Qottubi. Uummanni akkaataa kanaan arrabsamu obboleessoo. Dhageessanii. Ni arrabsama abbaan arraba qabu rakkoon qabu. Qoyyaa nan fitadha an akkanitti jiru anatu beeka. Uffadhee kun nan bitadheefi ergasiin qabaa beektuu kana uffata kana. Nan bitadheedhaafi ergasumaan qabaa beektu tokko obboleessoo uffata achi jiru warri Kairoos ni beeka. Namaa gadi hin qabu takka ayyaanii na jalan darbu takka uffata bitachuun niisu nan hojjeta nan argadha takka uffadheen beeku. Laayiviirra loolaa yookiin makiinaan oofaa uffatuma kaleessa uffadheen faan adda ba'a. Wallaahi deengadda yeroo uffannaa dachaa uffata aaraa caammaa aaraatu uffata keessaa argame kan inni uffatin. Fuudheen obbolaa kun qaba gatiteef shaantaa lama fuudhee galee kunoo shaantaa tokko bucuu wayii na biratti hafe obbolaa kootii kan kenne amma yoo achi jiru shaantaa lama gaachuudha. Uffata ergasii bitadhee jiru kun Ijipti malee Itoophiyaa miti. Suuraan uffadhaarus Ijipti malee fooxaa tokko bitanne rabbiin argaa hiriyoonni koo 7 na taajjabu jiru anaa jedhanii kijiba. Carraan alaatte waa tokko qulqulleessuun barbaada. እኔ በጣም አሞኛል። ኢትዮጵያ ከገባውም አሞኛል። የግድ መተኛት የለብኝም። ሰው የትም ቦታ ሄዶ ምንም ነገር ሊጨርስልኝ አይችልም። ወደዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ሩጬ ካልጨረስኩ አጋጣሚ ከቱርክ ወደ ቱርክ የተዘዝኩበት ወረቀት ከኢጅፕት ወደዚህ ይዤ ስመጣ ኢትዮጵያ ላይ እምቢ አሉ። አልክህም አሉ። ለምን ስላቸው ይሄ ኢጅፕት ላይ ያስጻፍኮ ሪፈር ይሄ ኢጅፕት ላይ ያስጻፍኮ በሽታ ፓስፖርቲን ይዘህ ሂድና ከዛ ተሳፈራሉ። ካልሆነ እዚህ ተመርምረክ እኛ የላክን ሐኪም ቤት ሂደክ ተመርምረክ ወረቀት ካመጣ በኋላ እኛ በምናምነው ሐኪም ቤት እንደዛ ነው መሄድ የሚችለው ስላሉኝ እንደገና ብር አውጥቼ እዚህ ተመርምሬ አሁን በፊት ጉበት ላይ በቅሏል የተባለው አሁን ደግሞ ወደ ቁስል ተቀይሮብኛል። በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። ምንም ማድረግ አልችልም። ሰው ነኝ። ቀሚስ ለብሼ አልሄድም። ሱሪ ነው ለብሼ የሚሄደው። ፎቶዬን እያመጡ ይህን ቲሸርት ትላንትናም በቀደም የለበስኩት ቲሸርት ነው። ይኸው ቲሸርቱን እዩ፣ ፊቱን እዩ።
አዎ ፀጉሬ እንትን ነበር፣ ቀነስኩ። ገባችሁ? ፍሪዝ ነበር አነሳሁት። ኢጅፕት እያለሁ ነው በተኛውበት ቦታ ያነሱብኝ። ሌላ ነገር የለም። ጆን ዳንኤል ላይ ቪዲዮ ሰራ በሚል ነው። ጆን ዳንኤል ላይ የተሰራው ቪዲዮ ደግሞ አላህ በሚያቀኝ ጆን ዳንኤል ላይ ተሳስቼ ራሱ ቪዲዮ ብሰራ የሰው ልጅ ነኝ እኔ። ቲክቶክ ላይ አልተሰራም። ለጆን ቅር ያላችሁ ጆን ወንድሜ ነው፣ ጓደኛዬ ነው። የሆነ ጓደኛዬ ከሊፍት ላይ ውረዱ ሲለን አንወርድም፣ ውረዱ አንወርድም በድምፃችን ነው እንጂ በጆን ድምፅ አይደለም። ከዛውም ጓደኛዬ ቪዲዮን በስልኩ ስለተቀዳ ፖስተው ያን እያመጡ የማይወዱኝ ሰዎች ያን እያመጡ ጆን ላይ ጆን በቀደም ረድቶት እኔና ጆን ድሮም እንረዳዳለን። ከ2 ወር በፊት ከፈለጋችሁ ለእናንተ ለጆን አልለውም። እናንተን ግን ከ2 ወር በፊት ስንት አንበሳ ነው ያወረኩለት እሱ ከኢድሪስ ጋር ሲጫወት ያያችሁ በአይናችሁ ተናገሩ። እኔ እኮ እንደነሱ ጥላቻ የለንም። ያከብረኛል፣ በጣም ነው የማከብረው። የተቀየማችሁ ወንድሞቼ ይቅርታ፣ እንደዛ አይደለም። እኔ ያለቀኩትም የለቀቀው ጓደኛዬ ነው። እንደዛ እንድትረዱ ነው ፈልገው። አይ አንፈልግም ያላችሁ የፈለጋችሁትን አንጡ። አውቃለሁ ምንም አታመጡ። አሁን ጠላቶቼ ያ ጀዝባ ሽማግሌው የዮኒ ጓደኛ ወጥቶ ፎቶ ያስቀምጦ ይሄ ልጅ ትናንትና ነው ምናምን። ትናንትና ለተረዳሁት እህቶቼ ወንድሞቼ ጥሩ ቀልብ ያላቸውና ሰው መርዳት የሚፈልጉ ነው መጥቶ ባለውበት ቦታ ሙባረክ አይዞ እያሉ አበረታቶ የረዱኝ አምጣ